Gospodine Kaleziću, možete nam reći kada ste prvi put počeli da jurite za bubamarom, za fudbalskom loptom? Neki početci, vjerovatno u ranom djetinjstvu. Pa rado se sjećam tog trenutka kada je moj brat od tetke Taro Martinović, inače poznati golman nekad u bivšu Jugoslaviju, donio fudbal pravi kožni. Sjećam se, bio je žute boje s nekim pipkom. Taj trenutak ne mogu da zaboravim, to je bilo kad sam imao 3-4 godine. I od tada, praktično do dana današnjega, ja ćeram tu loptu, što bi se reklo. Onda kao dijete, rođen sam u jednom mjestu gdje je bilo praktično fudbalsko za Bilopavlić i za Kosovo i Lug, livada na koju je praktično postavljen teren. Tako da sam imao kao dijete sreću da imam uslove dobre za igranje fudbala. Znači, počeo sam od 3-4 godine, nastavljajući da s mojom braćom, rođacima na tom stadionu igramo fudbal praktično po čitav dan, igrajući kasnije za naš klub mjesni, za mali fudbal Blinker, koji je bio poznat tada bar u Dalnogradskoj opštini, možda i šire. Naučio sam najviše fudbal igrajući taj mali nogomet sa mojom braćom koja su bila čitavo vrijeme uz mene i njima zahvaljujem na neki način, pošto sam postao na neki način profesionalni fudbaler. Mali nogomet sam igrao otprilike do jedno 15. 16. godine. Čuli su za mene da sam bio talentovan, tako da me pozvala budućnost da budem njihov član, pionirski. Tada je bio trener Milan Rogošić i onda su me poveli igrajući fudbal možda samo jednu kontrolnu utakmicu za, sjećam se, pionirsku reprezentaciju Crne Gore koja je igrala u Borovo. To svi se sjećaju koji su igrali inače profesionalni fudbal, da je to nama bila želja da budemo u Borovo, da igramo za reprezentaciju Crne Gore za pionirski uzrast. Tada sam odigrao dosta solidno koliko sam inače igrao veliki fudbal, ali sam ja više igrao mali, ali taj mali mi je doprinio da poslije nastavim u omladince budućnosti, opet kod Milana Rogošića, do 19. godine. Onda sam počeo da igram za drugi tim jedno pola godine, godinu i odlučila se budućnost da potpiše stipendijski ugovor sa mnom. I poslije pola godine pozajmio sam Ofk Tituradu, tada kad ih je vodio poznati trener Šanjo Ljumović. Došao sam u Ofk Titurad kao ne neko pojačanje, ali ja sam se dokazao odmah. Znači, nekolike utakmice sam kao ulazio u timu, ali mene je Šanjo stavljao ovaj trener kao rezervu. I sjećam se toga i kad sam ja ulazio, ja sam uvijek rješavao utakmice. I ja po prirodi sam takav, četvrtu utakmicu, Šanjo, ja ti neću biti rezerva više, no ako hoćeš me, pušti me da igram. Tako je on i mene ispoštova i od tada sam ja bio i najbolji igrač Ofk Titurad. Poslije pola godine igranja u Ofk Titurad doveo sam mog brata. Ja imam brata koji je igrao fudbal samo isto profesionalno. Doveo sam i njega, tako da smo ja i on Ofk Titurad tada, mogu da rečem, postavili na najviše grane fudbalske. Tada je Ofk Titurad bio, uveli smo ga u drugu ligu. Ja sam tada bio najbolji strijelac i igrač Ofk Titurada s mojim bratom i on isto tu negdje bio sa mnom. Možda sam ja bio malo bolji, ali i on je tu negdje bio, za nekoga i on bolji bio od mene. Igrajući na polusezonu u drugu ligu, budućnost je nas vratila ponovo u budućnost. Tada sam prešao željeći da još kao mlad volim da budem prvoligaški igrač, što sam možda malo i preuranio. Tada je bio trener Gojko Zec i on je govorio da još odigramo jedno pola godine u Ofk Titurad. No kao mlad neiskusan, želja za afirmacijom vukla me da pređem u budućnost. Prešao sam, ali neke povrede prve pola godine. U drugu godinu bio je trener Spasojević. On je vjerovao u mene, ali ja nekakve prirode moram sad da priznam kao stariji, brz sa sela, nemam iskustva. Nijesam želio da budem rezerva nekim poznatim fudbalerima, kao tada su igrali Ante Miročević, Guzo Vujović,
Vorotović, Bakrač, Moja Šadonjić, svi poznati fudbaleri koji su tada bili. Ja sam bio malo brz, bunio sam se što ne igram u prvi tim i riješio sam bio da napustim budućnost. Tada je moj bi brat bio tada i uprava mi je dozvolila. Uz nekakvi ovako običaj, moj otac je bio ljut na njih što ja ne igram, mada stvarno sam tada zasluživao. Bio sam tada i Zof Tito radio i amaterski reprezentativac Jugoslavije. I prelazim u Zenicu, gdje mi je, mogu da ispričam jedan detalj ovako koliko sam vezan bio ovdje za ovaj kraj. Došli su iz Zenice s Mercedesom da me vode da odigram tamo polusezonu. I mogu da se sjetim samo toga, otac koji mi je bio na Goli otok 7 godina, zamislite kakva je to priroda čovjeka, bila tvrda, jaka. I kad sam odlazio, on je zaplakao. I ja sam čitao vrijeme putujući do Zenice, plakao usput, rastužio se nekako što napuštam ovaj kraj i kad sam vidio oca, ajde majku, kad sam vidio da je ona plače, to je normalno bilo, ali tada niko nije išao van od kuće. I nekoliko dana sam bio baš onako neraspoložen, ali napravio sam pravi potez. Zenica je bila tada i u bivšoj Jugoslaviji, fudbalski grad, fudbalski centar Jugoslavije, živjeli su za fudbal. I vjerujte, ja sam na pola godine bio ljubimac zeničke publike. Ne da se hvalim sad, ali pored Ranka Đorđića tada, koji je igrač nekad bio poslije iz ISD, on je bio neki ljubimac Zenice. Ja sam ga nekako kao u nekom načinu preuzeo i postao sam ljubimac Zenice i to ne mogu da zaboravim. Potpisao sam još poslije toga 2 godine. Doveo sam tada i brata moga u Čelik, tako da smo proveli 3 godine nezaboravne u Zenički Čelik. Moj put fudbalski takav, idem u druge klubove. Pomeneću samo Novi Pazar sam igrao godinu dana. U Niš sam igrao godinu dana isto. Tada je bio Piksi Stojković, igrali smo zajedno godinu dana. Poslije Radničkoga prešao sam i Borac Banja Lučki. Borac koji je tada, svi se sjećaju, izbacio Crvenu zvijezdu u Beograd u finale kupa. I ja prelazim kad su oni upali u kupova takmičenje, tako da sam igrač koji je u to vrijeme odigrao kupova. To je bilo stvarno neko lijepo vrijeme. Biti učesnik, tada je Evropa davala samo po 2 kluba, prvak kupa i prvak prvenstva. Tako da je bilo tada, prvak je bio Partizan, a Borac iz Banja Luke je učesnik bio kupa kupova. Odigrali smo tada baš jednu takvu protiv Metalista iz Harkova, dobili ih u Banja Luku 2-0 i u revanšu smo izgubili 4-1, tako da smo ispali iz tog takmičenja, ali oprostili smo se baš onako protiv jakog kluba i Borac je tada odigrao. Mogu da kažem da sam ovako kao fudbaler, 4 puta ulazio u prvu ligu, što je stvarno to sreće. Ja sam uvijek tražio neke klubove koji su praktično klubovi koji se bore za vrh sami. Znači, ljepše je tada bilo igrati, čini mi se, u klubove druge lige, iako su drugoligaši, nego prva liga koji se bore za opstanak ili sredina tabele. Mogu samo da kažem jedan primjer. U Zenicu nagrada naša je bila 60.000 za ulazak u prvu ligu, a Partizanu je bila 28 prvaka u prve ligi. Koliko je to značajno tada igrati godinu dana u bivšoj Jugoslaviji, koja je bila među 2-3 lige u Evropu, upanuti u prvu ligu. Trenerska karijera, kako je počela? Mijenjali ste više klubova, kratko ste se zadržavali, imali ste svoj neki čvrsti stav? Pa upravo ste, kratko sam ostajao u neke klubove gdje su mi se praktično miješali u moj posao. Da počnemo ovako od početka, poslije Banja Luke i Borca, kad sam završio profesionalno se bavim fudbalom, napravio sam jednu pauzu od godinu dana i onda sam preuzeo Iskru. Tražili su Iskru da treniram i Iskra je tada bila baš u Posavezu, na polusezonu. Ja sam je preuzeo
vodio prvu utakmicu, vidio sam da nema nekog kvaliteta i rekao sam sebi, Boga mi Zvonko, moraš ti da igraš. I ponovo sam obukao kopačke u 34. godinu i sa Iskrom sam stvarno napravio, ne da se hvalim sad iz Posaveza, u tada 7 utakmica, 7 pobjeda, upadnem u Crnogorsku ligu, pa u treću, pa u drugu, u 4 ranga smo promijenili za 4 godine. I napravili smo nešto što nikad u Iskre u istoriji nije napravila. Ušli smo u osminu finala Kupa Jugoslavije, igrali smo protiv Partizana, 2 utakmice, jednu u Beograd, jednu u Danograd. Tako da sam ponosan na Iskru u kojoj sam proveo 5 godina igrajući i kao trener, i kao igrač, i kao ekonom, i kao predsjednik, i kao financijer. Stvarno sam dao mnogo Iskri. To mi je tako želja bila tada, euforija nekakva i fudbalska. Danograđani su mi to poštovali i cijenili. Ali eto, vjerujte da sad ništa nema, da mi je nešto ostalo u sjećanju te Iskre bez ova priča moja. Obećana mi je bila i nagrada 9. decembar kao eto zaslužni sportista Danograda i te rezultate koje Iskra provela. Opet kažem, tada je Iskra najbolje imala rezultate u Crnu Goru. Evo, ovako laici koji ne prate malo fudbal ne mogu da vjeruju da je to bilo. U osminu finala Kupa, ući u drugu ligu ubedljivo, bez ikakve protekcije, bez ikakvih para, što bi se reklo, no moji igrači Danograđani praktično. I mogu to da napomene da su sve igrali Danograđani. Što nisam ni znao, nego onako čisto iz euforije, igrali su mi najbolji i najpošteni, ali to podatak da su Danograđani ubedljivo prvi put, to je priznao i predsjednik Jovanović, nekako je bio Fudbalskog saveza, da niko nije ušao u drugu ligu pošto nije no Iskra iz Danograda tada. Sa najvišim broj postignutih golova i fair playa i sve, što Iskra nekad nije bila poznata po tome fair playu. Ja dok se vodili, mi smo bili stvarno onako, ja opet kažem, to sve zavisi od trenera kako on vodi, takvi su igrači. Poslije Iskre, poslije 4-5 godina, rekao sam sebe da neće se baviti, me to mnogo koštalo živaca i posla i svega. I na nagovor mog brata, strica Gorana Kalovića, koji je tada bio u upravu, tada je bio i Veselin Šipšić i uprava stvarno koja je finansirala Zabijelo. Preuzeo sam Zabijelo u 10. kolo kada je bilo praktično zadnje. Imalo je 5 poraza, ja sam ih preuzeo, mi smo 14 pobjeda imali za redu. Tako da se sjećam te jedne polusezone, završili smo na 4. mjestu, ubedljivo. Tako da mogu da kažem da je Zabijelo jedna lijepa uspomena koja je bila prije jedno 5-6 godina i poslije Zabijela sam preuzeo Zetu. Bio sam samo 2 kola, mogu samo da kažem da me je doveo Rajo Božović, kojemu se sad isto zahvaljujem, koji je, opet da kažem, praktično vlasnik kluba. Dobio sam šansu. Vlasnik kluba ne dovodi trenere po protekciji, nego dovodi po znanju i vjeri da može da bude. Odmah sam se zakačio mogu da kažem, i sa malo upravom na Zlatiborne pripreme sa Zetom i vodio sam Zetu baš samo 2 kola. Zadnje je bilo protiv Budućnosti, na stadionu Budućnosti. Izgubili smo tu utakmicu, ali kažu da Zeta nikad nije bolje odigrala tu utakmicu protiv Budućnosti nego tu koju sam ja vodio. Tada je bio trener Ivanović Budućnosti i priznao da je Zeta nadigrala Budućnost. I ja malo razočaran tom nepodrškom te uprave koja nije bila. Čini mi se, nije vjerovalo u moj sistem igre. Ja gajim neki napadački fudbal, oni nisu to prihvatali, ali su nakon i priznali da je Zeta nikad nije bolje igrala nego kod mene u te pripreme. I ja kao čovjek koji sam malo i brz, reagujem emotivno i prekidam saradnju, tako da sam u Zetu proveo samo te 2 utakmice. Poslije Zete sam preuzeo Mornarski bar. Opet ga je vodio privatnik praktično, tako da dobijam većinom šansu kod privatnik koji vode klub i dok sam vodio Iskru praktično da sam i ja, kao moj klub je bio. Sa barom sam baš 7 kola, 7 pobjeda, stvarno to nešto što je ideja dobro. I onda dođe do trenutka da ja opet napuštam bar koji je tada dobar bio i 7. kolo ga napuštam. I to mi je zadnje vođenje. I stvari sad sam bio prije jedno pola godine u Zabijelo, krenuo sam, bio jedno 10 dana, ali vidim nema tu ništa i prekinuo sam. Ugovor je traja 2 dana samo. To mi je zadnje za sad.
Tako da sam možda i ja malo težak, jer ja branim svoje znanje. Nije to što se ja pošten kažu, nego ako imaš neko znanje, neko ne da ga upotrijebiš, onda što da se bavim tim. Ja sam čovjek iz fudbala kojega volim, niko, čini mi se nas i ne voli fudbal